na se nyame foforo bi abesom na ka Yesu ho ye bosom de no nti wale Yesu kwase se ehoro man kase me maame o wa kase ena o so oba e de na me no wo yo me na nipa hia de a wo mu san fa me so ma me fa nko kire eja munyo honi ai munye bi munye wose nye honi bi a wo da sam na se ba munye statue nsisi ho se Mary Yesu gloto so da mo kokoto no munye honi bi a wo da sam na se ba munye honi bi a o anade wo wiem wo soro anade wo asase so wo fam anade wo nsuom wo asase de wo wiem asase nse so bia anade wo nsuom ense so enfa say adene fish no ye no honi o de sini dem o fere ni nyame sinye bi enfa o tiase pa no ye no mer o si ho statue o kotono o si nyame o tiase ma se pa Ebrahim catch Raman for John chapter 2 verse 5 to me proof for the in Raman for why you have a catch of soon yamio so what's on after there was all telling him maybe yes Munyo honi John chapter 2 verse 5 verse 5 or say nanena say asomfo no say Mary catch asomfo no say bi obesemo bi obesemo monyo enso bra verse 4 verse 4 or say Jesus say Jesus say oba e dia na me no wo yo dia na me no wo yo me don know me bati incident esi ha na Yesu kwa yefushi ase to koen na wo mo drinks a wo de say wo hoho asa nya opeta shi wo ya ye fra ma drinks ano ne emrem na Yesu kra pe to tiase pa enti wo ma sabo sa ma na sa e ho no mo ko kekere Mary sa wo mo nsasa kwa Mary so ba Yesu ho e ba kekere Yesu se Yesu wo mo se wo mo nsasa Yesu se wo ba de na no wo yo sasa dia na me no wo ni pa de hia de a ma ne mra me ho no amebisa kriye no amana mfa obi amfa na seba nsi unso sa wo be ka wo ma sem kire me e ma wo yes wo ta sem na se enti ma wo mo ankasa emra e be ka wo ma sem kire me sa kamari di tumu kenne e di Roma so ko mo ka wo ma sem kire Mary sa na Mary abe ka kire Yesu yes e ho de fa mo so ta sem na se muda ho pa nipa bi ana se nyame foforo bi abesom na ka Yesu ho ye bosom de no nti wale Yesu kwase se ehoro man kase me maame o wan kase ena o so oba e de na me no wo yo me na nipa hia de a wo mu san fa me so na me fa nko kire eja emfa ho nsi ho se di pan fa wo mu nsem emfa wo so ne be ka kire me e ya me na me wo sa title yes ya Nyankopon de ama me se di pan fa wo mu nsem mfa me so to se ade bia mo besra eja no e wo me ho me di wo be Yesu me di mu wo de beba wa ka se Mary di dabi ti di Yesu kwese so oba ade na eja no de ahye me nsa se nipa e fa wo mu nsem nsi me so ensa na me de akoto eja na nimu no wo di aye di aba na me no wo yo e wo sa asem na o ja asem na se ti afori bia de monuments statue esisi ho na ekotoro no e ye boso na so yes e plain we ade a makaza ti o dabi de muda ho papa kai bi exodus na me trosi de dia ba Paul catch Corinthians church say munyade aboso nso no ye catch yes we ye be call the modern way no na mmere ya aboso nso ma ekoso yes na me pesa me trosi aboso nso no awe de ba na nyame bo amasa trosi old way kwan bodne kwan dada tetero kwaya no mo faso a o mo somboso sa ya be trosi na bi nsu na ni nyina nka mo wa kire wo sa aboso nso dwane yes
Otase. Ko esa do so ho biem. Chapter 20 verse 4 and 5. Ose enyo honi bia. Enyo honi bia. Anade wo wiem. Anade wo wiem. E wo soro anade wo asase. Anasase so. E wo fom. Anade wo nsu. Anansu. E wo asase. E wo asase. Ensa so mfa. Enkoto wo. Enkoto wo. Na nsom wo. Nsom wo. Na me awurade. Na me awurade. Wunya nkopon. Ye nyankopon ni nkofo. Na ti ni nkuru. Sa ko fa de foforo bi. E de owi ehim se eno. E de wunya me. Na ti hu ni nkuru. That means that sorry so tin. Ya brem. Sina me chia janema mu yo so ka. Tia ejane maso mu yo so ka. Sadam subaite. Yes. Every emaso. Ekosi I want to Ekosi I want to aso yes. Ene nan a wo bo so mbosom. Wo mo tame. Ko mo di mo me. Yes. Eso. O tia sam na se. Ha. To sam me ti hai. Se me konfa bi akuyaba bi si ho. Ana statue ohoni bi si ho. Na me kotono a. Ewade tia me ka. Ebe ka me ma. Yes. I want to aso di kan. Te me ma ni na ba ka o. Ana me ma no. No me da so da ho so. Ebe ka o. I want to so mi yiru. De to so mi yensa. Me na nkan so me ma no. Ebe ka o. Yes. Sabre ne ba uko. Ana ko. So ne ba busheri mu yaduma. Ebu ma ka ware ye nya ware. What you say? For person na ware ho. Yes. Say abusuya. Ebu mrantia ni mo nyama sai. Ba ma kachi gira ho tum so kutani mo na. Eso o hwe na bra bo na kala tum sai mo nyam ni. Ti wa do me I want to so kai. Yes. Ye to so mi yemu. Ye to so mi yensa. Ye to so nine. Abre ma sia tre. Nsu mu nkuru mo ko abra bo. Masa aboso Enye. Boni ba ko Israel for ye ya. Da ko nya mitimi hwe Israel for pempem tu. Eni adamamo sa boni mi. Yes. Ti asani yo. Na so na wi asem dia ko duru mo. Ya nkasam ni ya mi amere. Wi asem ko aboso mu. Pa dane. What you asem na say? Yes. Ephraim fu binim so. Bra bia me kasa o. Sa Ghana ha hemfo no. Ebudu to sai ana nkonyadan abosomdan esi ahemfie. So he no man sorry. What you asem na say? Now Isaiah chapter 44 verse 6 kai topic no. Isaiah chapter 44 verse 6. What aboson kai headline no. Isaiah 44 verse 6 no headline was say aboson som yankwase asem. Aboson som ayankwase asem. Yes simple. To say you need maduro ni nkwase asem achi. Pa. Any mistakes. Tidi yankopon se yankwa because tie akoya America na asem wa kusie ti no dia ye nyame. Ya wo se ne bosom no wa ko famra mi wo so de ba mi ahye. Ya tere se wasakra. Wo de ba ya kusie ti konko. Enwan konko ana homa sesefo. Ni wa twa moja bi ase moja bi black bi wo ho. Dabra ko kontakra bi wo ho. We nya kwase asem. Before the sani ya be onya mo ko tira hwem no bobia. Ya kusie mu ya no. Bi tin kokoro na nam ni ho. Wo se wo nya mini 2% nsuo tobala. No akobu nkoto de wo sa kusie tin kokoro no. Na o fere nyame se wo to nsuo. Nya kwase asem. Ya sa ase abosonson. Enkwase asem. Foolishness. The Paul see Jan. Enye. Edu no me brabusua. Ne almost Ghana ha. Enyuma hudo bebre ho ma kwaje bosoma be hemu. Yes. Obunim etie bonsam won fa de nchokwa. Enne unim se wanya bibi he wadwumam. Wo ba mo bose. Ya be na wiye. Awiye yo. Awiye. Oni asem. What you say? Pa. Confagra da hedin o se men so son kwase asem. Masakra. What you say na? Kwa boso so yen kwase asem de ya. Na me te wo se mo kuta common sense te ya. Na bi kwase me boan kwase ade magu me dem. Sa so for mo na magician. Ozo sa ma me ni bre bi me catch us o be sakra. Yes. Ni ya nan sam na ya kan. Be bre di tie. Wontie. Dudu e tie sama no ade bi asoma me no. Ozo a prophetic messages because me an kasa ba bi a bi nyan sam no free no. Du ba bi a na sai no. What you say na say? Brebi ebai. Yes, come to one of my preachers who says, "Sama me no be saka." Aye.
What does it? So guys are preaching. Kai papa. Ana abamu na no. Fe de all sisa bo some question. Unu some question some ji wudi. Yes. The choir abosonso for first bu nipa fa so. No dey. Kana hamrantia. Wo ma tisika libra ye hwie moja hwie wo ni nipa kumba berebere nyina di abosonso so. Yes. Yes. En fa de papa mama yi. Chiwade e bo man ne bi no. Na antichrist ebe ye bia kosi konkron bia ho e wo Jerusalem aso da yi. Ya Yesu kan me to 24 verse 50 ho. Say the Daniel kan. Say se mu na chiwade e bo man. Say esi konkron bia ho. Okay, kan man. E ye bo so ho asem bo. Yankopon bo se di suba se di seso. Wa do nyenye ma o de te ho. Wo ko nsuo bi ma o se nana. Na wo frensuo na na o. Na wa sa ko hwie wo nana no. Asa de ko dware wo ho fi. Wo nana ade ni dware. Asa akwa mu ade. Wo bia hohoro wo nam. Bi bia twitwi wo mpabo. Wo ya no asa ko bu nso wo se nana. Semo. Nyam kwasi asem. Ti na za ya kan. Ti asem ni. Ni pa top ya enen chabi ya ho. Abrante bi baby home no se tofu. Sikadi bre ya ne rituals ya aba ne kan ho do amanfo person first ni ska. Bu som na de wo mu ni se. Abrante ba ko. O dina bro sai so. Wa je de ba best ne ba afri ne yire ho. Akola be every 3 years baby. Wa je ne da ne nsa so ase. Se ne papa. Ha akola no sa o dina bro abro sai so. Akwani cha kola du fi amosaro so o turu tri fo boom kola no o bo so mu sa adanya am koje be koye rituals bi na de rituals na ka kire se me nya kuma kola no nya kwasi ase nya bo so no ni power bi mu dawo wo betima ye wi wo so bi tebo so ho aso abodam. Yes. Ti Paul se mu nyane dwane. Atia echinya me bufu kese ebe di paso e ya bosonsom because so obi ti wono e bosonsom ni ya a direct insult to God. Odi tinya ko plan da atem direct odi tinya me atem direct kase wo nyame wa monsuo se ne suba so ne se so David Yankopon mokusi se ne suba so ne se so David nyame wa modua se ne suba so ne se so Yankopon mo akuyaba se di suba so de saso David. What you say na? Yes. Won nipa da sen na wote ho. Ada okuta nyame ani munya. You see the point? Yes. Tini nyame ana ya no. Oh. Wokuta nyame ani munya. Na fa wo kokoto ensuo bi ana akuyaba bi ana ebo bi ne bo twamo de agusu. Wo ba afode ma sa me na. Se wonya me no no. Wo didi Nyankopon atam se Nyankopon te se bo. What I say na say Yes. Ti Nyankopon spare what to se me tia ko ka kwa mo di ohoni edi dwuma no tia ko ka firi bo won to so di kai so we say won to so nice mo hun to mo ta ko mo hia mi ni so sakra wo sakra ba Yesu nchaya ne wo yi tia firi sa sum na se wo do abade kan yi so ko Exodus 20 ho be sesi wa wo se na I want to so a e to so nine e di kai ko to so nine ya o mo do me no de me ye o ma do ye ti Abraham ye papa no o firi na bosunsun ebusu no ni Nyankopon nante pese na sefo Isaac ya betisi Jacob so Israel. Yes. Now the Israelites say wo mo kwanti the second coming of Christ e ma no once why na want to so no adoye ayi o man pia ni we betima tempt Israel say e konkan this is Israel for your born yan ayi ya pam uko Genesis 15 ube ti so ba wi asena ya na sa papa maami ya na se de otie bia no football masa what to use for common sense. Yes. Go be akwaje ka wa shed nine obe bobo na group te bia bi obe hu awie what is it ti asani yo enyim keka obi to use kwaje bo so bi jibia be chance kwa na yaka tumia uko Colossians chapter 2
or say Christ, Jesus, is the head of all principalities and powers. What the point was? Now, young question, some said as I can't know. Who per power? I didn't know consult to the head. What the point was? Who per power? I didn't know papa power. Now I'm paying. Now I'm born in Sudia now. Original was me pay. Don't tell. Was all reform. On some law. This will be real. Fine. The Okuta Botae we are never will chair. We say one non-chain and wood gun yako. Ope bamboo. And no, because some power. Tell you as I come. Maybe Pepe Bamboo and the boss. Ha! Massa assemble. Now, you should ain't demon power heavy. Wako try 2 minutes fa. Yes. Ya o pacha o mai. Na daru ade bufo be tiesi no. Dan ye be yiro. Be yire papa. Abon sam na wo som no no o je bi o ede ni ko to o. O tase. Ti ya na ode ho se. Wako ji dudu, wako ji sakawa. Wodu moja bi ye rituals bi. Na wo ye moja apam. Na wo twetwa moja gu abo ne ma bi so. Na wo se kokon ba bi de ntena kokko bi aba o mu bi aba o ti. Now the cow be a sound as I will chant it to me. But some question, so much you know, yes, you have to use your common sense. For we answer everyone. And you want it that say, yes, you remember, I'm one before I call. What about this article? But some now son on yes. What about you say yes, to a double cover on some massive form. Clear one doctor, also cow. What would the bosom a talk of them to almost yes. He said, as I say, I was on some young question. When you take new question, why? When you who to be young consequent kings, chapter 1. Effect, the dear poor casse, Munyana was on someone. Ubi walking pa, a cordial and suman. Copable summa best hour. O presca, no copable summa beto. They are bosom on Menska. Takawa, who did you? Moye Fiegu. Yeah, Coson, Bosom, et home. Then Kauko James chapter 1, verse 5. Was it a moving answer? It's a movie beer. Umusa, Chinamai, Antonia Ma, Aponedi, Urate. Ya, what they are getting many penny aqua. Ya, a hopra, and Imuguasinim, what they are many papa, or this is many papa, or then Kaji many papa. What did to me many papa? What did you many papa? What brand in Guasian as a whole iron? Hey, no, Mr. Yammy, no, me get who ya can say. I hear from Pino to a money when you come out Boston. No man found my him. Massa, Mrs. F. be put before man, Papa. To your family, Second Kings, your Hindi and Honda chapter 1, verse 1 to 3. I say, now I have watched what is as well. What is as well? I have seen a bounce or your Israel. No, I have seen a bounce. I was a man. I was a man. No, Yare, no smart before. Smart one said, Smart is an echo and Yami best. Moon compus are echo Yame. Besabon. Semenya yadi sabre ko so kwese no ho sabre no. Semenya yari emu kwa na. Na wade bofo ka che na binya problem. Wonya yari. E be do na ni ache. Ana ya ba yi kwan mpo ama mpuntu aba o man mu. Yisi egu nsa. Egu nsa. Gunsa frem wotra. E fra honhom bi e fra mo so hima. Wero ban kam do ko jere ma ache. Yes. Accident is here na musu. How to say empemoja? Abepemoja. Epemoja. What ko mai no man na babu o travel and tom. Na ko hwie magu man kan so. Na mu de hwie nyansa. Aka say empemoja. Epemoja. On some you should not blood a sacrifice. Yes. Because nipa can have moja. What has him say? So be a car accident. And now be an accident is serious be. The more na moja ni tu kona kra neko. To be usia. Nipa crowd muja. Every man can be proof no Exodus. Leviticus. What I say? The Satan. What you should nipa muja the rituals. Titire. The whatever to go with a course I him from
Second Kings me ka be yan ko hini bi an kai o Ayin o hini bia enka. o hini bi afiri abosai so ahwiase wa yare ayare sa nyanya nkopon ho ne wo Ono a. ordinary ko asoma ne nkrofo se mo nko ekro nyame basa mo mo nko abusa ko busa se Simenya ya di mu. me nya ari mo nko ndiye si Verse 3. Wasi na Awurade bɔfo ka kyerɛ Tisbi ne Elias. why nyankopon ka kyerɛ Elijah sa Furu ko hyia Samaria. o hyɛ Samaria hene bɔfo Na ka kyerɛ wɔn sɛ. Sanu na nanu a wasoma obi sɛ ɔnkɔ hwɛ sɛ bere mu ma no Ka kyerɛ wɔn sɛ. wasoma me sɛ me mra me ka nkyerɛ Ɛnam sɛ ɛna sɛ nyankopɔn bi ni Israel Ɛna mo ba ko busa Yesu na wudi hɔ ko adie. ana ufiri Yesu ati ekobusa ekoro nyame bɛsa mo wade Wasi enti Awurade sɛ. Awurade sɛ Empower for. empower for Won frins. Ubewu simple ubewu Na wu na bewu. ubewu verse 17 Verse 17. Wasi na na owuri owuri. Na Awurade asɛm a Elia kan. what asam na sɛ nti ebere bi beduru sɛ ni nipa bi besie wu no ahemfo no ne ministers bi no atutu nnuro krofo na ma wari suman so amanfo agiti nnuro saka wafo no ne adam O mewu. wo bo branche O mewu. Wasi na owu. O mewu. ti asem ni ti hweyi e wabosomo Bible si dwane abosonsom Yes. Some wa ka se koche mo si dwane si dwane. ko Habakkuk 2 verse 19 Habakkuk chapter 2 verse 19. Wasi due. due Wa wo ka kyerɛ dua sɛ nyam. wa wo se no me ne koso Ayin. ti na Paul si dwane o dwane dua bi da ho Ayin wasi due. dua bi Wa wo ka e da kyerɛ dua ho sɛ nyam. wa wo ka kyerɛ dua se nyame Wasi na wo ka kyerɛ abo mum sɛ na sɔre. abo mum ye ntimi nkasa wo Ɛno na bɛkyerɛ ade ama. ene be kyerɛ ade ama Hwɛ, wɔde sika ne dwetɛ adwira o wo. ni sika me dwetɛ na ahehɛ Na wo mu bia nim hum nim. o so wa obedi sane be hum na kiro due eye bibi de si ho na mu di pa o te wo de sa de na o te wa o fe nyame wa le wa ni mo nyam o ta sam na se ti no mi ya ho ya ti Bible si dwane for Revelation 21 verse 8 Revelation 21 verse 8. Wasi na humfo. Ɛne wɔna wɔnyi Ɛne wɔna wɔnyi ɛne atiwadeɛfo. Ɛne awudifo. Ɛne nwamanfo. Ɛne adutufo. Ɛne abosonsomfo. Ɛne atorofo nyinaa. Benya ɔkyɛfo. Ɛne ɔkya. wo nyina ko bu nsam ji Ɔtade no ɔkya ne so. nsam agents nko ti Paul say dwane Yes. undi ti ana wakasa wo hunto da Dabi. maami adie sawa nsuma na akoso akoje no ebe ya fako Safo ko wa. the moment so abeko ho wo mo ya rituals bi sisa okra ho ya che okra no odua bi ana ntoa bi mu na loko to wonne wo o ta se gada ha mpanyifo no bebre ho mo ne o mo ho Dabi. ya na manfo no bi won ncha they tend to blame the president asa akonya no o won ncha ya e wo se de city o na ko tena so a e ma different picture Yes. o ta se na se wo nya ko tena so a e ba picture fofo na me pesa me ka ko ho bibiri ti nipa na wo te so a oru o man no ana so oru area environment and community and society no onne no the spirit de be ka kire nsa on koye ya de o tin che ka Dabi. nsabi o ha no won san ka o Yes. Some of pa. na sa Bible no di mu hawa o ko ho a de me bere no si tan because Bible is a spiritual book mama nchiro old way kwan no kwan dada no tete no kwan no so mo sombo na me nye fast me tam no ko me na me si enemre yi kwan nipa fa so sombo ba ta se bo sam na ni ate ya se ba police bo so no dia ma obi so no azu nipa kwan dire se onye bo sunsun ni yusu o ta se to comfort there wo ye hu na bonten na bo so ye comfort and next minister is sire no mpo e bi sua mesh no bo wodim de efire na wodim de ewum ti wo mo de obohu mo bonten na ye obosum bi sise kokwa mu a ko Exodus chapter 20 verse 2 to 6 Was many Awurade onya nkopɔ mi you free Misri mu fie mu me na yi ho ayin enya nyame foforo nkan ntim fa wani nyame nkɔma nyame foforo enyo honi ana ade bia a wo wiem ade bia wo wiem na so ana de wo asase anasa nsuo asase so ɔse ana de wo asase so nsuo the point can press out here say na wo mo ɛdeɛ no ɛyɛ nkuaba yes ohoni na sisi what you say te na de egu ahemfie ahodoɔ no
enyina azin konya dan nipa nya dan dem ni ha dan ma nkonya ni kan kokogusu mabosom dan otrase ti azara kase fase aseba so onye bone so tiase den na bosom ti me be nya dan na nipa da sani okuta nyame ani mo nyame nya ba bi na bonte abusia mo se nyo woni bia ye yes kan tia kola school fees what the point na say obi be ba ko tertiary institutions bi okotoni college na say university o pesika kutu admission nya ye benya sika koto dwa e betwa gunkunya so yes Isaiah 6 Isaiah 44 verse 6 headline useless who ba for the man no asa de no me abeto so de yansa tetetero na ye ohoni asa ye nkuyaba yes esisi ode de abo so esisi wo sa that is the ancient way old way of idol worship so what is na obo friend nyame wo ni odwumfo nsan wo dwum osi ode dade yoye dade ye de ya ode dwetani sika shon e de dwetani sika na shon ode nadoa osi nadoa ni aseye bubom nadoa ni ham ye bia bubom na ampo na ampan ne basa na ampan antempo ana de sele what say efre afuom ka what say efre afuom ka wo di efre dia bi ewuram efre ya ewo afuom ka wo tobi sa no ma yom tubo sa de o ma penti na ni no ayi na ni wo nkuya ba no mu ni ade e de say wuram kaka wo tobi wo se na wankasa so ano so won wo pese wo de ko adwa ma ase yi se wo na akam no to ko na wa se mensa wo mu wa so wo nyame de ne ko what's it say untuana mo munsro on tumi nya boni pia na papa yensu eni no ho papa e wo pa de pa oni what's obi ani wo tese wo ewrade pia ni ho tese ewrade utimi fam ntutu what massa uko ye tuo makuya ba we kaka moto bi type ewura mu afre na betutu nyanko what's obi ani wo tese wo ewrade wona ho ye kese na udin so so cause 46 e bere ne nkontu na meru ani fast o se di padi samfochi samfochi ya za ase kwase asem di papa se de onya nyam titi wo ko school akwachi wodi munyanso pa se de okuta certificate e de se de wonsan nyuma obi abie company si abe ni papu so ye nyansafo pa na ensuo anase akuaba wo se wunya na asa ya asem kwase asem chi do wo se wunya because woni ate ni papu di nyankopon obo so ne asase in fact he didn't talk about Isaiah 42 verse 8 was one who be in any money yes if I am any money kurobi so bo se yes kuro we mu hade ye bo so na ama bayire entos ebro yato na nyame wo se ne Kristo fo pa trene fo kakra wa asase ne so empire bo ne nyankopon nam so di ho man wa ke nyame betu nsu walokon 2 years yes na aboso kira mani akonedia kotonsu agu bayire so ene Elijah trust wo Israel mredi mo shedia 1 Kings chapter 17 yes wo shedi wo se me betonsu melokon Israel fa aboso ma kira mudi betonsu mu a mo mfre mo nyame no ntonsu ma 3.5 years ne so ntoda radio mo bi why was that friend back on phone mo mra me challenge your power Elijah, that man was very powerful. Yes. Demonstrating power of God. Power back on foot by the common. The secret to chapel. They were sacrificing their blood. Yes. And so Bunyami and Timankas. I'm not put to you. Father Elijah said, yes. What the point was? Yes. Master Boy, somebody Elijah. Aye, brother. Ready to me so. What has happened? Yes. Why was the Ramosi? And you know, I got for a butcher. Namu san so yere emu so twinso mu de won fo afore mo chia na me beka so ma jafri so be so na mo se eja ana se eja wo senka ewo ensa na timi aso se me fo na so e be so yes awon de ahunu nya me so ho se so hadan tin na nipa titire nipa kese fo wa asase so wo ba resort to idol worship adentia denti no mudi nua ne abo ene nsuo ne abota yachi efro mu nyame wura mu fre kaka moto bi tai yeso nyame
nyanya mfufuru bi nkamo dina make confirm grad asem yes so sadi nyina akɔhye no a wahye no o so so nkɔhye asem so what asem na se o da me te ha no me kase tia bosom to be power try power this one about challenge no one ready about to no bosom no minimum dia meka minimum dia be dina meka Pastor, nyanko poda wo ma hwete ni o. Maybe we operate from the highest o. Yes. Wo power no asase so. Yes, say. Mum kai ko ti se na ma mutumi afiri so. Anso. Akoji tumi free chairman Antonia Mame. Ensuo mu ha de form ha. Wo de be challenge the power of so. Obi try no ha. Pastor, me mpese di pa de be kon kwase asem so. Yes. Wo ye nipa, wo ye normal human being. Support ni e mehu. Vision now are the Sabbath. Amen. Yes, amen. Amen. Isaiah chapter 46 verse 7. Isaiah chapter 46 verse 7. What's it? O man so obono kwa konko. O man so the tola. Agba konko kosioni si. All type of idol worship no. No ma kosioni si. Ni sibia. Na isi ho. Entwe no. Enfiri na fa. What's tiem frɛ no a. O tiem frɛ no a ofiu. E ontumi nyi obi. Ontumi nyi obi. Na uhiem. Bible no kyerɛ sɛ ontumi nyi wo. Ontumi free wa ware fudum. Sɛ me ya ware papa. Ontumi nyi wo. Wa ho hie mu no ontumi nyi wo. Yes, amen. Amen. What the point na say? Amen. Let me padi we yeti. Ontumi nyi wo. Yemra ma odin we. Na me bra de yatu. Enemre kwan amanfo fa so esomboso. Wo tetele de nkuaba de nesisi. Tinna ahemfo no bi etete nkuaba ho no ne ade a. Na se nipa bi no so tete nkawa hye no. Ba se bi da nasene, ebi da bi kom, ebi da na masa so no ne ade a. E pese ma amanfo te asese. Tete no se de no musi somboso ne no. Na enemre bosonsom ne se na bro nsama si polish no. Se wasi aye no ama nemre yifo. Ya nipa ne somboso ne so onim. Yanko Colossians 3. Remember you. Colossians chapter 3. Verse 5 and 6. Yes. Say intimunku makwa wasa. Oh, say me bredi swat na me kontam. Ma nwie. Yes. Me ntimi nka bo so no ho asem so nwie. Edosu. What you say? But you come back kwa. Wasa so. Adwamammo. Afidie yo. Akono nhyɛ. Akono bon. E ni bra. E ya bo so. What you say? Yes. Tinne. Obi nkoya kuyaba nsi so wasom bosom enso ni berebere obi kum ya bosonsom ni bere obi ade abosonsom adwuma ba akum no omo nyina ye sabi abranche we sie na adwuma fa oni yanko bi ani bere no abosonsom na ta ye ni bere no wo so yes wo hu obi business a wa bi a ni woni bere no party bi wa power ni woni bere no yes abosonsom dwuma bi koso party bi mu a na party bi ani bere no asori bi e koso a na asori foforo bi ani bere no masa ni pa soma bosom so mu ni o ta se obi a di brebere envy and the covetousness e woni mu no wo som bosom wo di brebere obi a pade obi bibi abesi a ya na obusa wo hu wo mu se ada na ya mfa me ana ankoye ne akofa so esi ondo ya twabo mebo a wo da ye nipa position na nipa na nyane woni bere bosom na wo som wo mu yes da wo ni be kabu so do kopie Yesu ani mu be ka de firi me soko wo ye bosonsum ni wa me be question Yesu se na bosom me bosom isi me de e bi isi me dwuma e ye de na wo se ba me mie hanche o do be tro Colossians chapter 3 verse 5 and 6 Ephesians 5 wo di bere ade do be se wo di bere de ade toto obi business wo di bere obi aware yem pa wanya oba papa na be ma papa wanya na ware wani bere means wani bere eh tu kutabayi wo ya bosonsum ni ka Ephesians 5 what's Ephesians munim dada se adwamanfo bia ana odi afidie yoni ana oni brefo awo ya obosonsum ni ni apagade ya obosonsum ni onibrefo a oye obosonsum ni eni apagade Kristo ni Nyankopɔn ni onibrefo a oye obosonsum ni yeso obi a ne nibrade bia no obosonsum ni yes ukoye adwuma na mum ama ya boka uyonko bi kokoye adwuma na bi abia ma na kama ama osisi ata to cars afa uyonko bi busa se ke akoye waye yi pause over kwashi asem so akoye adwuma waye wo ntimi fa nsi dan ndo fa mobra e fa ho obi ayi adwuma na fa so aba so wode ni sika wanye wode be toilet atwiri to a eno na ye wasem enya wasem akoye ani ni brenti wode people to yanko ani bre ayi bi ayi emodi weto so tu
Acts chapter 7 verse 41 and 42. Acts chapter 7. You say the bebre abosonso. Kwasi asamba bo si jantiro di. Yes. What you asamba na se. Ani asamba and then mre yi bi Acts chapter 7 verse 41 and 42. Was ena oyo na ntweba enanu. Israel for mo ye na ntweba enanu. Na obo afode ma ohuni. Obo afode ma ohuni no. Na wona ni tie wonsa no adwuma. Wo nsa no adwuma ho. Nti se wo woni ti wonsa no adwuma ho si wo Nyankopon ni mo nyamo a. Adane bo so dia. Yes. And then nipa enya kwai e so Yesu. Enam se wo ma adwuma nti the business charity. What you say na say? Na adwuma nti o. Manya kwai anko asori. Manya kwai anko akrayi. Manya kwai ansom Nyankopon. Manya kwai mo mpaye. Manya kwai kenka the Bible. Manya kwai kra nye nyame ho adwuma wo. Adentia ma adwuma nti. Na ni agye ne nsa no adwuma. Asene Nyankopon. Bo so no wo so. What you say na say? What the real say ne nsa no adwuma. Bo so no wo so. And the football on Papa Yabuso, the American. What the point is? Magana Blasta for Mopo. What does a master? Name Samsung Cosso. After coming in the Blasta. Oh, one name the footballers in the class. Some of them. I say what Yabo. The day you. Oh, aha. Or some one they call my football. Chelsea for me. Barcelona for nya game. Na nyame asem so enkoso. Boss of teachers ni Barcelona. That one call for it. Messi nti. What you say na? The ball na be bosom dia. TV na be bosom dia ba. Me nka TV na nye o. Ba se dia wo de wo wi na hyem ase. What do sade man sin Nyankopon. Wodi je wo ensa na wadwuma. Esi Nyankopon. Dia be bosom dia ma. Jeremiah chapter 25 verse 6. Me bere na so yanko. Yentam yanko. Jeremiah chapter 25 verse 6. The nipa bebre te bosom ho so muni. Ene nya afia ba bi bo. Dabi. Enya efre ye wo ayi trouble. Dabi. Enya abo eni nsuo. Bebre ni use all type no but never some modernize no. Ana odi ani bebre abeso. De ti ani bebre ya bosom so no. Kokwa woman kemacho ni nyina de moja hwie wo ba ko mani bere wa me fa se ni ku ma oja pade ase what you say ka we twa from here tam na so 6 ko Jeremiah 25 verse 6 say na munni anyame foforo ati nkoso munni anyame foforo ati nkoso wo ensore wo wase na emfa na mumfa monsa no adwuma mumfa monsa no adwuma nhuru mebo na me wase na menya wo boni bia what you say mumfa Monsano adwuma enguri me na menya mo boni bia Monsano adwuma no mo do sa na ma ne se ne awurade se ne ko bedo me adane mo so bia mo do Monsano adwuma because of your business into we need time for God mo so na atem yes wadi hu mo bo fa bo no ncho and na me kan fu Yesu ma so da ne bra Yesu nche no be hu mo bo Yesu amen wo firi wakoma nyina mu ka bo ne kire da ne firi hu fa wo do ne wakoma nyina wura Nyankopon na mo ndima dia wudi na enye extra work yes be dane bosoma ma odachi wo be to having get to ono Yesu be ka se firi me so ko bosonso mu wo be ka se wonya kuya ba bia yesu woni bere brade na wo sa do wonsa no odwuma esi no Nyankopon me mo mpae wo ade me da wase so wa do ya ikeso bi ye bi adwin ami atete nemre ya bosoma ni wo ka che se ye nwa me abosonso be sro ma ni pa nwane no man ko je no me anto no so me da wase utie me Jesus Christ to demon to yes amen amen amen